دوستان گرامی و حضورین ارجمند، اینک دسته‌های رگارت‌بازی ترسنزودا و کلوب مرکزی ورزشی ارتشی شهر دوشنبه را فوتبال می‌گیریم. مرحبا دسته‌ها به میدان. حضورین ارجمند، مخلصان گرامی، حالا از همه شما احترامانه خواهش میکنیم که از جای خود برخیزید. قبل از آغاز رقابت امروزه سرود ملی تاجیکستان صدا می‌دهد. وطن تاجیکستانی دوستان گرامی و حضورین ارجمند، طور شما خبر دارید روز 20 اکتبر امسال در شهر سرافشان رقابت فینالی جام تاجیکستان 2024 برگزار گردید و دسته رگارتا دست در فینال مقابل دسته خوجند با حساب 2-1 غلبه کرده. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان ارجمند، مخلصان و علاقمندان فوتبال. یکاکی شما رو دعوت میکنم با تماشای بازی دسته رگارتا دست و کلوب مرکزی ورزشی ارتش شهر دوشنبه که در ورزشگاه تالکو آرینا در شهر ترسنزودا بعد چند لحظه دیگر برگزار میگردد و تیم رگارتا دست بعد قهرمانی در جام تاجیکستان امروز حالا اکنون بازی خود رو در خانه خود دایر میکند و این نخستین بازی است در همین ورزشگاه پس از غلبه که رگارتا دست در فینال جام تاجیکستان روز 20 اکتبر بر مقابل تیم خوجند داشت. حالا ببینید مخلصان دسته خوجند رو، مخلصان دسته رگارتا دست رو که حساب رو پیشگویی کردن 5-0 با فایده رگارتا دست در دور امروز، اما فراموش نمیکنیم که دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش یکی از دسته های خوبی لیگ اولی کشور است و باور داریم که امروز بر مقابل دسته رگارتا دست یک بازی زیبا هم نشان خواهد داد. خب هیئت‌های دسته برای ما شما پیشنهاد شدند. خب هیئت‌ها رو هم دیدیم، یادآور میشویم که این بازی دوری 20 است تا پایان چمپیونات. حالا باز غیر از این دور البته دو دوره دیگر در پیش از دورهای 21 و 22 و خب در جدول موقع ها پس از دوره 22 فکر میکنم
пурра муайян хоҳанд гашт. албатта барои дастаи регарта даз ки яке аз асоҳои хуби чемпионати мамлакат дар ин ҳол ба ҳисоб меравад, ҳамагӣ 16 бозӣ доир кардааст. имкон ҳаст ки ин даста ба қисмати болоии ҷадвал барояд, албатта ба ҷои якум ва дуюм ҳатто шояд не, балки дар дигар мавқеҳо дар ҷойҳои сеюму чаҳорум метавонад қарор бигирад, лекин аз рӯи ҳисобҳо имкони дар ҷои дуюм қарор гирифтанро ҳам дорад, дар он ҷое ки дастаи хуҷанд дар ин ҳол мавқеъ гирифтааст. дуарон чанд лаҳза пештар барои мо шумо нишон дода шуданд. ёдовар мешавем ки дар бозии имрӯза давари асосӣ Гулмуроди Саъдулло аст, рефери фифа. ёваронию хуб вафо Қараев ва Ҳасан Каримов ҳастанд. Наврӯз Воҳидов давари чаҳорум аст. хуб Саёдҷон Зайниддинов бошад дар ҳуҷраи вар аст ва ёваронию Шарифбек Нуриддинов ва ҳамчунин Ҷурабек Содиқов ҳастанд дар дидори имрӯза. бозигарони дастаи регарта даст омода мешаванд барои ин рақобат. ин мавсим барои ин даста хеле бобарор шуд. ҳоло акнун бо қаҳрамонӣ дар ҷоми Тоҷикистон даста имкони мавсими оянда дар лигаи чемпионҳои дуи Осиё иштирок карданро ба даст овардааст ва барои ин бояд ки мавсимро ҳам дар лигаи олӣ ба хубӣ поён диҳад, то дар яке аз мавқеъҳои намоён қарор бигирад. ҳоло охирин омодагиҳои худро бозингарони даставо мегиранд ва баъди чанд лаҳзаи дигар бошад бозӣ байни ин ду тим шурӯъ мешавад. ёдовар мешавем ки дар рақобатҳои байни худӣ дастаҳои регарта даст ва клуби марказии варзиши Артиш ин рақобати 61-ум аст дар таърихи бозиҳои ҳардуи ин тимҳо. нахустин бор соли 1992 дар ҷоми Тоҷикистон клуби марказии варзиши Артиш бар муқобили регарта даст дар финал бозӣ карда буданд ва клуби марказии варзиши Артиш онҷо бо ҳисоби 1-0 ин дастаро, яъне регарта дастро шикаст дода буд. Гулмуроди Саъдулло ишора мекунад ки ҳама чиз аз рӯи қоида аст, ҳама чиз дуруст аст, ҳама чиз омода аст ва садои штаки худро баланд мекунад. рақобат аз маркази майдон шурӯъ мешавад ва дар варзишгоҳи Талко Арена акнун дастаҳои регарта даст ва клуби марказии варзиши Артиш бо ҳам рақобат мекунанд. ба ҳаятҳои дастаҳо таваҷҷӯҳ мекунем ба таври пурра. сараввал ба ҳаяти дастаи регарта даст бояд ин ҳуҷумро бубинем. партоб ба ҷаримагоҳ бартараф гардид. хуб ҳаяти дастаи мизбон Пани Мануэл рақами 33, рақами 4 Бахтиёр Қаландаров, таҳти шумораи 14 Жозеф Феом, ба рақами 5 Қосим Усман, таҳти шумораи 66 Асилбек Тимиров, рақами 55 Аквае Бурти, таҳти шумораи 8 Саид Мухтор Азимов, рақами 14 Шуҳрат Делмуродов, рақами 47 Черзод Маҳмадиев, таҳти шумораи 7 Шарафҷон Солеҳ ва рақами 9 Вадво Фримпонг. сармураббии даста Зайниддин Раҳимов. ҳаяти дастаи клуби марказии варзиши Артиш таҳти шумораи 1 Шоҳрухҷон Эшбутаев, рақами 10 Бакинде Билонге Ҷерард, Комрони Мирзохон рақами 4, рақами 3 Шероз Шарипов, таҳти шумораи 6 Муҳаммад Иқбол Давлатов, рақами 66 Анани Жулиус, рақами 28 Вайсиддин Сафаров, рақами 21 Муҳиддин Одилов, таҳти шумораи 11 аниқтараш Муҳиддин Одилов ва хуб рақами 44 Абдухалил Боронов, рақами 33 Натен Ҷангатен аниқтараш. хуб сармураббӣ Шамсиддин Қосимов дар дастаи клуби марказии варзиши Артиш. ҳуҷуми навбатии дастаи регарта даст ва як зарбаи сахт. инҷо дарозабон Шоҳрухҷон Эшбутаев тӯбро ба дасти худ мегирад. дар ҳамин вазъият Саид Мухтор Азимов бубинед тӯбро чӣ гуна гирифт, ба пеш ҳаракат кард, мавқеъ пайдо намуд, зарба зад ва зарбаҳои бисёр қавӣ дорад ин бозингар. инҷо хост ки аз зарбаҳои худ истифода барад, аммо хуб дарозабон ҳам мавқеъи дурустро ишғол кард ва тӯбро баргардонд. ҳуҷуми навбатии дастаи клуби марказии варзиши Артиш. ин даста мавсимро бисёр хуб шурӯъ кард дар аввал ва ҳатто як муддат дар ҷои аввал ҳам буд, вале баъдан Истиқлол ҷои ҳамешагии худро гирифт, яъне ба зинаи аввал баромад ва клуби марказии варзиши Артиш бошад ба зинаҳои поёнӣ оҳиста оҳиста рафт. хуб умуман агар бигирем даста айни ҳол дар ҷои сеюм аст, ҳатто дар ҷои дуюм ҳам дигар қарор надорад.
дар ҷойи аввал дар лигаи олӣ дастаи Истиқлол бо касби 42 имтиёз аст. Хуҷанд дар ҷойи дуюм аст бо 34 хол ва клуби марказии варзиши Артиш дар ҷойи сеюм бо касби 33 имтиёз пас аз 19 рақобат аст. Равшан дар ҷойи чаҳорум, Эсхата дар зинаи панҷум ва Пасон Регартадаст дар ҷойи шашум аст бо 27 имтиёз. Аммо барои Регартадаст як чизи муҳим ҳамин аст ки барои мисол нисбат ба дастаи клуби марказии варзиши Артиш 3 бозӣ камтар кардааст. Дастаи шаҳри Душанбе 19 бозӣ дорад, Регартадаст 16 бозӣ. ҳоло дар пеш бозиҳои дигар ин даста дорад ва метавонад онҷо албатта хуб рақобат барад ва барои ба даст овардани имтиёзҳо ва мавқеи худро дар ҷадвал беҳтар ҳам кунад. Бубинед, бозии даври 20 имрӯз, 21-ум, 22-ум хуб ҳафтаҳои оянда ва пасон боз 3 бозии дигаре ки дар захира дорад ҳоло дастаи Регартадаст. ин бозиҳо ҳам натиҷаҳояшон ҳатман таъсири худро барои дар ҷадвал мавқеъ гирифтани дастаи Регартадаст хоҳанд расонд. бозигарони дастаи Регартадаст инҷо кӯшиш доранд ки бартараф кунанд ҳуҷуми рақибро ва акнун ҳуҷуми навбати худи дастаи Регарро мебинем. Асилбек Темиров, Пасиё Бақӣ, Жозеф Феон ба тӯбро ба канор равон мекунад. паси Бахтиёр Қаландаров ба Шараф Солеҳов буд ва тӯб аз пӯи Шараф Солеҳов аз майдон берун мешавад. ҳоло Қаландаров капитани даста дар экранҳои мо шумост. бозигузори навбати бозингарони Регартадаст. қоидаи бозӣ вайрон мегардад дар нимаи майдони дастаи Регар. Гулмуроди Садулло довари бозӣ имрӯз аз садои штаки худро баланд мекунад ва рафти бозиро манъ мекунад ӯ дар ҳамин ҳолат. дар ин вазъият мо эътирози Ҷангатенро мебинем. ӯ гӯё ки қоидаи бозиро вайрон накарда бошад ки хуб эътироз мекунад. бале эътироз мекунад. рақобат дар маркази майдон идома дорад. боз як ҳамлаи дигар дар иҷрои бозингарони клуби марказӣ. ҳаракати бисёр зебо ва гузариши олиро мебинем. пас ба дохили ҷаримагоҳ дарвозабони дастаи Регартадаст Пани Мануэл ба пеш меояд ва ин ҳолатро бартараф мекунад. бисёр хуб дар ҳамин ҳолат бозӣ кард Анани Жулиус. ӯ чанд касро фиреб ҳам дод дар як ҳолат ва тавонист ки хуб ба ҷаримагоҳ вурид шавад, пас бидиҳад, аммо пасаш каме сахттар буд ва тӯб рост ба назди пӯи дарвозабон рафт. ҳуҷуми навбати Регартадаст, зарбаи бисёр олӣ вале дуртар аз дарвоза. аз фурсати хеле хуб истифода карда натавонист бозингари тими Регартадаст. саҳнаи такрорро бубинем. имконият буд барои Квадво Фримпонг, аммо ин бозингар ба самти рост ҳаракат мекард ва зарбаи задаи ӯ ҷониби дарвоза рост нарафт. рақобат бозам дар марказ идома меёбад. бо як расиш ин ҳолатро Шероз Шарипов бартараф мекунад. Шараф Солеҳов суратафзои ӯ, аммо Комрони Мирзохон пеши роҳи Шараф Солеҳовро мегирад ва тӯбро бармегардонад ба ихтиёри бозингарони дастаи клуби марказии варзиши Артиш.
حجوم نوبتی رو می‌بینیم در اجرای دسته مهمان کلوب مرکزی ورزش ارتش. نخترش در همین وضعیت به هجوم میرفت. سید مختار عظیمov نتوانست توپ رو به دسته خود برگردانیده. حالا با توپ شرف صالحov پاسی او به سید مختار و موقعی نه اونقدر موفق پاس داد شرف. باز یک حمله دیگر پس به داخل جریمه‌گاه و در داخل جریمه‌گاه بازیگر از پای میافتد. داور به کجا اشاره میکند؟ به نقطه اجرایش ضربه پنالتی برده قوده بازی رو ویران کرد، ولی به هر حال باز در این میان ور هست. یکی از داوران خوبی دیگر کشورمان سیاد زینالدینوف در حجره ور قرار دارد و او حتما با گلمراد سعدالله داوری مرکز مشورت خواهد کرد و بعدا قرار نهایی خوب برآورده میشود. ما انتظار میشویم قرار نهایی داور را شاید گلمراد سعدالله به نزد ور دعوت کرده شود، شاید سیاد زینالدینوف خود اونجا به خلاصه بیاید که همه چیز خوب درست است، قراری درست برآورده است و پنالتی تعیین شود. انتظار میگردیم، انتظار میشویم. سر اول تا اینکه بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش به پا برخیزد. گلمراد سعدالله اینجا موقع دروازه‌بان رو معاین کرده ایستاده است و در نزد توپ کی باید قرار بگیرد در آن حالت؟ زینالدین رحیموف سرمربی دسته رگارتا ده از آن نفره که قهرمانی کرد با این دسته و اکنون در لیگ چمپیون‌های دوی آسیا امکان دارد که موسم آینده شرکت نماید. حالا نگران است از وضعیتی به میان آمده و او باور ندارد که دست پروری و قاعده بازی را ویران کرده باشد، اما برای عبدالخلیل بورانوف از هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش امکان میشود تا اینکه او از ضربه 11 متر ضربه بزنه جانب دروازه رقیب. حساب 1-0 و نقطه‌اش 0-1 دیگر چه فرق دارد؟ 0-1 1-0. مهم این است که خب گل زده شد در بازی امروزه. بورانوف از پنالتی توپ رو به دروازه رقیب میزند و رگارتا داز اکنون مجبور میشود که برای جواب گفتن با گل بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش در ادامه مبارزه برد. دروازه‌بان با کنج راست جایش کرد. عبدالخلیل بورانوف توپ را با کنج چپ ارسال نمود و حساب کشوده شد با این طریق. رقابت اکنون ادامه می‌یابد و بازیگران دسته رگارتا داز در حال به هجوم رفتند. آن نوشته جد یا اینکه آن حسابی پیشگویی که از جانب مخلصان دسته رگارتا داز بود، مخصوصا از جانب یکی از نورسان که 5-0 به فوت رگارتا داز پیشگویی شده بود. آن فکر میکنم آن نوشته جد آن خب حساب دیگر بلند نخواهد شد تا آخر این بازی، به خاطر که کلوب مرکزی ورزش ارتش علاقه اولین شده گل زد و اگر رفت بازیگران دیگر 5 گل هم بزنند پس حساب 5-1 میشود، نه اینکه 5-0. هجوم نوبتی رو میبینیم در اجرای دسته رگارتا داز. شیرزاد محمدیف از پای میافتد بر مقابل و قاعده بازی ویران شد در همین حالت. وضعیت استانداردی به فایده بازیگران رگارتا داز. احمدیف ضربه او اوت با فایده رگارتا داز است. باز هم پرتاب از اوت. حالت افساید نیست، نه حالت افساید بوده است. کمک داور اشاره کرد و داوری مرکز صدایش که خود را بلند نمود.
мухлисони дастаи регарта даст имрӯз дар варзишгоҳи Талко арена хоб боло ҳузур доранд. шуморашон ҳарчанд кам ҳам ки бошад, вале ҳастанд. муҳим ин ки ҳастанд. Саид Мухтор Азимов пасиё ба Фримпонг метавонад тӯбро дар майдон нигоҳ дошта. Не, муваффақ нашуд ин бозингар. Шамс Қосимов сармураббии дастаи клуби марказии варзиши Артиш. гӯё ки мо Шамс Қосимовро не, балки Конор Макгрегорро дида истода бошем дар майдон. ӯ бо усули Конор Макгрегор хоб размикори UFC дар гузашта яке аз варзишгарони номдори ҷаҳон раҳ кашда истодааст, ҳаракат карда истодааст. ва ҳаракат кардани Шамс Қосимовро ҳам фаҳмидем ба чӣ хотир буд бо он шакл. ба хотире ки дастаи оло пешсаф аст бо ҳисоби 0-1 регарта даст барандаи ҷоми Тоҷикистонро шикаст дода истодааст. ҳарчанд оло танҳо 15 дақиқаи оғози рақобат пушти сар шуда бошад ҳам. ҳуҷуми навбатии дастаи клуби марказии варзиши Артиш. пас ба дохили ҷаримагоҳ фурсат барои задани зарба. Абдухалил боз як зарбаи дигар мезанад. ӯ аллакай дар фикри худ, дар андешаи худ рӯҳан, яъне ботинан қабул кард ки имрӯз ба дарвозаи регарта даст аз як гол дида бештар хоҳад зад, ба хотире ки голи аввалро аз пеналти зад. ҳоло зарбаи кунҷи навбатӣ ба фоидаи бозингарони клуби марказии варзиши Артиш ба миён меояд. ниборте дар экранои мо шумо буд он бозингаре ки қоидаи бозиро вайрон карда буд ва баъдан пеналти ҳам дода шуд. боз як ирсоли дигар ба ҷаримагоҳ зарба тӯб дар дасти Пани дарвозабони Регар Дадас. баъдан қоидаи бозӣ бар муқобили Пани Мануел вайрон гардид. бозингарони мизбон бо суръати тез натавонистанд ба аксол ҳуҷум гузаранд. Фримпонг пасиё ба Асилбек Темиров. Шурад Элмуродов инҷо тӯбро ба марказ равон мекунад. Элмуродов пасиё ба Фримпонг. аз канори чап Дукас кӯмак карда ба Фримпонг. ҳоло ирсоли баланди Бахтиёр Қаландаровро мебинем. тӯб дар ихтиёри дастаи регарта даст боқӣ мемонад. Шараф Солеев кӯшиш мекунад ки тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дорад ва муваффақ мешавад. пасиё ба Саид Мухтор Азимов. Саид Мухтор зарбаи навбатӣ дар иҷрои ӯ барои дарвозабони клуби марказии варзиши Артиш мушкил шуд баргардондани ин зарба, вале ба ҳар ҳол ӯ ин корро карда тавонист. Саид Мухтор Азимов тасмимҳои аҷибу ғариб гирифта истодааст. ду дафъа кӯшиш карда мегӯна зарба бизанад. ҳоло зарбаи дуюми ӯро мебинем. Саид Мухтор Азимов пас ба Фримпонг. Шараф Солеев. Темиров ирсоли ӯ тӯб аз майдон берун мешавад ва дар ин ҳолат тӯб ба дасти бозингари дастаи клуби марказии варзиши Артиш расидааст. ба дасти Муҳиддин Одилов. Шараф Солеев дар назди тӯб қарор дорад. ӯ аз ин мавқеъ метавонад зарба бизанад ва метавонад хуб ирсол кунад тӯбро ба миёни бозингароне ки ҳоло дар дохили ҷаримагоҳи клуби марказии варзиши Артиш ҷамъ омаданд. маълум мешавад ки ӯ ирсол кардани аст. Шараф Солеев партоб ба ҷаримагоҳ, имконият барои задани зарба ва Қаландаров бо пушти сар зарба зад.
اینجا یک ضربه عودی تنها لازم بود خلاص تا اینکه یا دروازه‌بان توپ رو برگرداند یا گل شود. اما بختیار قلندرов با پشت سر ضربه زد و خب خواست که یک کاری زیبایی انجام بدهد اما بعداً او موفق نشد و توپ از پهلوی دروازه گذشت. نزدیک به ستون دروازه بود البته ضربه زده بازیگری مذکور. Асилбек Тимиров Фримпонг توپ را از دست داد اما سعید مختار عظیمov بعداً توپ را گرفت و قاعده بازی ویران شده است. قاعده بازی ویران شده است در این حالت بر مقابل کامرانی میرزاخان. فریمپونگ قاعده بازی را ویران کرده است. شمسیدین قاسمov و ایاوری او در کانال ما و شما هم باز یک هجوم دیگری کلوب مرکزی رگارت دست رو میبینیم. شرف سالیف از پای میافتد. خود بازی ویران شده است. اکسل حمله نوبتی اکنون در اجرای کلوب مرکزی ورزشی ارتش پس به مرکز ادامه و بعد هجوم بسیار عالی بود در همین حالت حرکت آخرینی که از طرف محیدین عادلov انجام شد اما او توپ را در اختیار خود در نهایت نگه داشته نتوانست. سعید مختار عظیمov پس به کنار بختیار قلندرov بسیار خوب پاس داد در این حالت به حمله‌گر عظیمov باشد توپ را از دست می‌دهد. اکنون مجبور می‌شود که برگردد به عقب و توپ را برگرداند به اختیار دسته‌هایش. نه البته توپ برگشت خود به اختیار بازیگران رگارت است. باز یک هجوم دیگر در اجرای دسته میزبان تیمیروف پاسی و باقی هجوم نوبتی دسته رگارت است. باز هم به نتیجه شهرزاد محمدیف درست پاس دادن نتوانست در همون حالت و فرصت را از دست داد. بیشتر از 20 دقیقه از آغاز بازی دسته‌های رگارت دست و کلوب مرکزی ورزشی ارتش پشت سر می‌گردد. حالا حساب 0-1. اگر با بازی بازیگران دسته رگارت دست متوجه کنیم و خوب تحلیل کنیم بازی این دسته رو در هجوم تا اینجا اونقدر فعال و موفق نبودند بازیگران رگارت دست. فقط دو ضربه خوبی نیمه حمایتگر سعید مختار عظیمov را ما دیدیم. باز یک حمله دیگر در اجرای بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. پرتاب به جریمه‌گاه بسیار بلند و توپ زده از میدان بیرون کرده می شود. اکنون اوت به فایده دست مهمان به میان می آید. تیمیروف توپ رو زده از میدان بیرون کرده است. بازیگزاری نوبتی بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش رو می‌بینیم. فرصت برای ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه. پرتاب بلند توپ در میدان باقی میماند. بله شهرزاد محمدیف نتوانست توپ را در اختیار خود بگیرد.
توپ از میدان بیرون شد در این حالت و اکنون دروازه‌بانی دسته رگارتا از پان ایمانوئل. Potom buzingăron Regarta das. Sharaf Solev. Bakhir Khalandarov. Pasi رو می‌بینیم با مرکز. شورا دلمرودov. Sharaf Solev بود. پس کاملا باقی. اتوبوس نگرانی دسته رگارتا دست. سعید مختار عظیمов موقع خود را عوض کرده است نیموزینگر و حالا در کناری چپ باز میکند. اکنون سعید مختار به مرکز برمیگرده دوباره. توپ برطرف کرده شد. رقابت در مرکز میدان. توپ رو در این وضعیت در اختیار خود امنانی جولیوس نگه داشته توانست. خود بازی رو ویران میکند بازیگری دسته رگارتا دست. این المرادوف است. شورا المرادوف بازیگر شماره 14 که خود بازی رو ویران کرد در همین حالت. او با تنهایی نبود بلکه دو کس در یک جایی خود بازی رو ویران کردند بر مقابل محمد دولتوف. مثال جنوبی جریمه‌گاه دسته رگارتا دست. مدیلوف شهرزاد محمدیوف با رقابت رو ادامه داد و بازیگر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش از پای افتید. باز یک پرتاب دیگر به جریمه‌گاه موقع می‌جویند بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش برای زدن ضربه. محمدیف پسی باقی تمیروف حمله نوبتی رگارتا دست زیر سال با جریمه‌گاه. جولیوس توپ رو در اختیار دستش نگه داشت. اجازه داده نمی‌شود که توپ با اوت می‌رود. اکوای توپ رو در اختیار رگارتا دست در همان وضعیت قرار داد. پس سعید مختار عظیمov باقی. حالا از هر طرف بازیگران دسته رگارتا دست کوششی حمله سازمان دادن رو دارند ولی موفق نیستند تا این زمان ها. سعید مختار عظیمov هجوم آغاز میکند. محمدیف شمس قاسیمov در اکران‌های ما و شما است. ولی اکنون پیش‌صفی تیمی او رو نزدیک نیم ساعت می شود. تو با بازار وارد شده کنید. مرکزی ورزشی ارتش بازی رو ادامه خواهد داد. خلیل بورانوف نمیتواند تو بگیرد در این وضعیت. بعدی پسی محیدین اودیلوف
سرودافزایی شیرزاد محمدیف. توپ رو در اختیار خود نگه داشت شیرزاد محمدیف. اختیار عظیم فرچنگ کوشش کرد اما موفق نشد. شیرزاد محمدیف پس باقی بازیکنان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش آهسته قبول کردند که آنها باید در بازی امروز همچون دسته دوم در میدان بازی کنند. و این خاطر است که بیشتر توپ رو در اختیار بازیکنان رگارتا دست گذاشته ایستادند و خودشان در دفاع قرار دارند. بهترین شانس را از دست می‌دهد حمله‌گر دسته رگارتا دست در همین وضعیت. تمیروف پس نوبتی او به داخل جریمه‌گاه برطرف شد این حالت، ولی حالت قبلی به نهایت خوب بود برای کوادرو فریمپونگ، اما این بازیکن با زدن گل دست نیافت. او امکان داشت که توپ رو به دروازه خالی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش وارد کند. سفرов پس وایسیدیم با مرکز خود بازی ویران میشود یا نه؟ نه، دوباره اشاره میکند که با پا برخیزد بازیکن کلوب مرکزی ورزش ارتش و رقابت را ادامه بدهد. حالا با توپ بازیکنان رگارتا دست دوباره قرار دارند. توپ از میدان بیرون گشته است، یعنی اوت به فایده کلوب مرکزی ورزشی ارتش است. به هر حال ما صحنه‌های تکرار رو انتظار میشویم. جانگاتن هنوز با پا بر نخسته است. حالا اکنون دوستانی عزیز وضعیتی با میان آمده رو میبینیم. سایه جان خب زیندین رحیم فلک درش در اکران شما است و اینجا دوباره البته مشورت میکنم و خب در کانال ما شما عبدالخلیل برانوف مؤلف گل از هیئتی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. حالا او یکی از بهترین نشانزن‌ها هم هست. بازی دوم می‌یابد اکنون. بازیگران دسته رگارتا دست باز هم با توپ قرار دارند. پس به کنار سلبکته میرفت توپ رو با مرکز روان کرد. ارسال به خط جریمه‌گاه دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. یکی از بازیگران از پای افتیده است. ادامه هجوم رگارتا دست ضربه و توپ از میدان بیرون می‌گردد. قاسم عثمان در همین وضعیت با توپ قرار داشت و ضربه زد. بازیگر شماره 5 از هیئت دسته رگارتا دست
вале ба акнун аз ҳайати клуби марказии варзиши артиш ба кӯмаки духтурон ниёз дорад. дар ин ҳолат ба Кинге Билонге Ҷирард, агар хато накунам, бале маҳз ӯ буд бозингари шумораи 10 ки баъд янам ин бархӯрду себ гирифт. ҳоло пироҳанҳои бозингарони дастаи Регарта даст ки рангашон сафед аст. хуб пас аз борон мебинем ки дар чаманзори майдони Талко Арена чӣ қадар баъди ҳар як ҳафтишашон олудаи лою сабзаву хуб дар умум ҳар чӣ ки дар майдон ҳаст шуданд. Ҷерард осеб дидааст ва духтурон ба ӯ кӯмак мекунанд. Out. бузургзориҳои навбатии бозингарони клуби марказии варзиши артишро дидем. онҷо ҳатто як каме қоидаи бозӣ вайрон шуд бар муқобили Шероз Шарипов, вале довар иҷоза дод ки бозӣ идома бибарад. ба ҳар ҳол он бархӯрд бетӯб буд. идома меёбад рақобат. Саид Мухтор Азимов тӯбро дар маркази майдон ба ихтиёри бозингарони Регарта даст баргардон. афзалоҷуми навбатии клуби марказии варзиши артиш Абдухалил Боронов, паси ӯ ба марказ аз канори рост. инҷо бозингари дигар озод аст. пас ба дохили ҷаримагоҳ фурсат аст барои задани зарба ҷониби дарозаи Регарта даст, аммо ҳола зарба зада мешавад ва зарбаи задаи Жулиус аз дароза бисёр ҳам баланд рафт. баъди паси Абдухалил Боронов имкон буд ки як бора ба канори рост ҷониби Шероз Шарипов пас дода шавад, аммо мо дидем ки тӯб ҷониби Вайсиддин Сафаров равон карда шуд ва Вайсиддин Сафаров баъдан хуб дар идома натавонист дар идома ки зарба бизанад ё ин ки паси хубе бидиҳад ва дар ниҳоят он ҳуҷум бенатиҷа ба анҷом расид. ҳуҷуми навбатии дастаи Регарта даст бартараф мешавад баъди талошҳои хуби бозингарони ин тим ва акнун бозии дастаҳои хуб Регарта даст ва клуби марказии варзиши артиш суръати дигар касб мекунад дар ҳамин вазъият. партоб аз аут идома меёбад ҳамла ирсол ба дохили ҷаримагоҳ зарба бо сар Абдухалил Боронов дубл мекунад. ман болотар ишора кардам пас аз пеналти ки ин бозингар фаҳмид ки метавонад аз як гол бештар бизанад дар бозии имрӯза. ба ҳамин хотир зарбаҳои худро паёпай ҷониби дарозаи Регарта даст равон карда истодааст. 0-2 қаҳрамон аз ҳад зиёд қаҳрамонии худро ҷашн гирифтааст. ба фикрам ки ҳоло дар 38 дақиқа ба дарозаи худ дар хонаи худ ду гол сар медиҳад. یادآور میشویم که چند روز پیشتر دسته رگارتا даст در فینال جام تاجیکستان قهرمان شد و جام رو به دست آورد و شهر ترسونزاده آورد البته از شهر سرافشان جام تاجیکستان رو و بازیگران رگارتا даст معلوم است که جشن گرفتند در حقیقت قهرمانی رو جشن گرفتند. عبدالخلیل بورانوف دوبل در بازی امروزه و بازی دوم می‌یابد اکنون.
Said Muxtor Azimov. Pasi u Temirov. توپ در اختیار بازیکنان رگارتا است. در قیسی اونهمی رقابت ادامه دارد. شیرزاد محمدیف. هجوم رگارتا از رو میخواهد از کناری ادامه بدهد. این شرافجون سولیف بود در همان وضعیت که بعداً هجومی دست رگارتا از برطرف کردید. یک هجومی با صورت دیگری دست کلوب مرکزی ورزشی ارتش رو میبینیم. جولیوس پاسیو و کنار ادامه حمله خواهد بود یا نه. محیدین عادیلوف کمی هم باشد قایده بازی رو ویران کرد در این وضعیت و خودش هم منصف دید. صحنه تکراری همون برخورد رو میبینیم. پای تمیروف با قفس سینه محیدین عادیلوف رسیده است. فکر میکنم در همون لحظه. خب بازی ادامه می‌یابد. 5 دقیقه دیگر تا پایانی قسم اول. حالا فرصت هست. فریمپونگ ارسالی جانبی شرف صالحov. توپ تا به شرف نمیرود. عبدالخلیل بارانوف پاسی او را دیدیم. وایسیدین سفارov نتوانست خوب پاس داده و هجوم نوبتی کلوب مرکزی ورزش ارتش به نتیجه و پایان رسید. شرف صالحov پاسی او باقی توپ رو بسیار خوب بالا اداره میکنم بازیکنان دست رگارتا است، مخصوصا بعد گل دوم. حمله نوبتی میزبانان رو میبینیم. تمیروف هر مقابلی خود بازی ویران شد. بازیکنان هیئت احتیاطی دسته رگارتا از رو هم دیدیم. مخلصونی دسته رگارتا از اینجا گل رو انتظارن در همین وضعیت از همین حالت. پرتاب جریمه فرصتی زدن ضربه دادن هم میشود. جولیوس با سرعت بلند با حرکت‌های خوب تیزی خود دوباره دستش را به عکس حمله میبرد. ارسالی او به کنار و بسیار خوب توپ در اختیار بازیکنان کلوب مرکزی ورزش ارتش باقی میماند. وایسیدین سفارov در جریمه قرار دارد. پرتاب نوبتی او توپ در دست پانی مانوئل. در همین حالت جان گاتن هم خوب بازی کرد از دست کلوب مرکزی ورزشی ارتش. صدایش تکی دوباره بلند می شود. یعنی افساید است اینجا. هجوم نوبتی رگارتا است.
توبه جریمه‌گاه تو این یک ضربه بود، اما از پهلوی دروازه کلوب مرکزی ورزشی ارتش میگذرد. آخرین دقیقه وقت اساسی در قسم اول شروع می شود. در مرکز میدان با توپ خلیل بارانов، پاسیو با سفارов. محیدین عادلov از کنار چپ آماده بود و توپ به او داده شد. حالا محیدین حرکت میکند به سمت مرکز. ژولیوس توانست توپ را در اختیار خود نگه داشت. دو کس فشار آوردن به ژولیوس. سفارov حرکت میکند دوباره به سمت مرکز. موزینگر بازیگزاری نوبتی بازیگرانی کلوب مرکزی ورزش ارتش سعید مختار عظیمov توپ را برگرداند به رگارتا دست. فرینپونگ سرعت افزایی او را میبینیم در رقابت با کامران میرزاخان. کامران این حالت را توانست برطرف کرده و توپ را زده از میدان بیرون کرد. نیمه یکم به پایان میرسد، البته وقت اساسیش و دوور 4 دقیقه دیگر حالا به قسم یکم بازی اضافه میکند. در مرکز ادامه می‌یابد رقابت. توپ در اختیار بازیگران رگارتا داز است. آخرین بازی که دسته رگارتا داز داشت این در فینال جام بود که آنجا البته پیروز شد، ولی در دو بازی آخری خود کلوب مرکزی ورزش ارتش هنوز با پیروزی ها نرسیده است. بر مقابل خوجند با حساب 5-1 شکست خورده بود. بعداً در دور گذشته بر مقابل دسته هوسیلوت این دسته با حساب 1-1 بازی خود را در خانه خود جام بست کرد و آنجا یگانه گل دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش را محیدین عادلov زده بود. آخرین بار کلوب مرکزی ورزش ارتش در رقابت با کوکتوش به پیروزی رسیده بود که آنجا با حساب 5-0 کوکتوش را این دسته مغلوب کرده بود در بازی دور 17 لیگ عالی مملکت. در همان رقابت هم عبدالخلیل بارانov با زدن 2 گل دست یافته بود. یعنی اکنون حالا مخلصان کلوب مرکزی ورزش ارتش باید بدونن که امروز این دسته پیروز می شود، چون که عبدالخلیل بارانov 2 گل زد. پرتاب جریمه‌گاه و یک جایشی نه قدر خوب. ضربه نوبتی در اجرای سعید مختار عظیمov از مسافه دور توپ از میدان بیرون می شود. مخلصان دسته رگارتا دستگیری را ادامه می‌دهند. در همان وضعیت ژوزف اوما مجبور شد که به عقب پس بدهد و سعید مختار عظیمov بغیر از زدن ضربه یگان وریانت دیگر را نمیدید و کوشش کرد ضربه بزند اما موفق نشد. محیدین عادلov، ژولیوس، پاسیو به عقب، شیروز شریپوف توپ را به خط دفاع را می‌کند. البته در مورد پیروز شدن دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش من شوخی کردم به خاطری که تا آخری بازی حالا وقت خیلی زود است. همین گونه که در قسم اول دسته مهمان 2 گل زد، در نیمه دوم رگارتا داز میتواند حتی از او بیشتر گل بزند. به این خاطر حالا ما در دقیقه 45 46 نشسته نمیتوانیم نتیجه دقیقه 90 رو پیشگویی کنیم. با این خاطر حالا انتظار می‌شویم خاتمه این بازی رو. ژولیوس یک حمله دیگر در اجرای بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش. توپ در جریمه‌گاه رگارتا داز. توپ از میدان بیرون می‌شود در این وضعیت و بختیار قلندرов باشد از پای میافتد در همان حالت. آخرین دقیقه اضافه کرده دوور ادامه دارد. حساب امان و 0-2 است.
як зарбаи дигар ҷониби дарозаи регартадас ва тӯб аз майдон берун мешавад. ҳоло бозингари дастаи регартадас дар замин хоб аст. қосим осман осеб гирифтааст дар дохили хуб дар натиҷаи магои дастаи регартадас ва вақти илова кардаи довар ҳам дар инҷо ба поён мерасад. ҳоло биёед бубинем ки дар кадом ҳолат инҷо бархурди бахтиёр қаландаров капитани дастаи регартадас буд бо бозингари дигар, аммо дар ин миён худи қосим осман нохост аз пой афтид ва дигар натавонист бозиро идома дода. Акнун садои шакидовари марказ баланд мешавад. Қисми якуми бузии дастаҳои регартадас ва клуби марказии варзиши артиш дар варзишгоҳи Талко Арена дар шаҳри Турсунзода ба поён мерасад. бо ҳисоби 0-2 ин маънои онро дорад ки нимаи дуввуми ин бозӣ хеле ҷолиб мешавад ва қаҳрамони асосӣ дар қисми аввал Абдухалил Боронов аст.
бинандагони арҷманд, мо ба қисми дуюми бозии дастаҳои Регарта Даз ва клуби марказии варзиши Артиш бармегардем. баъди қисми якум ҳисоб 0-2 аст ба фоидаи дастаи клуби марказии варзиши Артиш. акнун дастаҳо дар варзишгоҳи Талко Арена пас аз чанд лаҳза нимаи дуюмро шурӯъ мекунанд. дар пеш 45 дақиқаи дигар моро интизор аст. бештар аз он албатта ба хотире ки довар чанд дақиқаи дигар илова хоҳад кард ва мо дар вақти дар пеш буда албатта шоҳиди як бозии то ҷои зебо хоҳем буд. ба хотире ки даста Регарта Даз дар хонаи худ бозӣ дорад, дар ҳоле ки дар қисми аввал бо ҳисоби 0-2 шикаст хӯрда истодааст ва дар нимаи дуюм акнун бозингарони ин даста барои баробар кардани ҳисоб пеш аз ҳама мубориза мебаранд. ҳарчанд бозии клуби марказии варзиши Артиш дар қисми аввал хеле олӣ буд ва агар ҳамон тавр бозӣ кунад барои Регарта Даз имкон камтар хоҳад шуд. дар ҳол мо як рақобати ҷолибро интизорем ва бозӣ аллакай шурӯъ шуд. дар ҳол ба ҳаятҳои дастаҳо таваҷҷӯҳ мекунем. шурӯъ мекунем бозам аз ҳайати тими Регарта Даз. дар оғози нимаи дуюм тағйироте дида намешавад. Пан Эммануэл, Бахтиёр Қаландаров, Эомба Жозеф, Қосим Осуман, Асилбек Темиров, Аквае Бортей, Саид Мухтор Азимов, Шуҳрат Элмуродов, Шерзод Маҳмадиев, Шарафҷон Солеев, Квадво Фримпонг. ин бозингарони ҳайати асосии дастаи Регарта Даз ҳастанд ва сармураббии ин тим Зайниддин Раҳимов аст. ҳоло акнун Зайниддин Раҳимов дар танаффус чиҳо гуфт ба бозингарони дастаи Регарта Даз ба шогирдони худ ва онҳоро чӣ гуна раҳнамоӣ кард то ин ки дар нимаи дуюм бозии хуб нишон медиҳанд бар муқобили рақибашон. Шараф Солеҳ вирсол ба дохили ҷаримагоҳ. Шерзод Маҳмадиев каме дер карду вагарна аз пеши дастони Эшбутаев метавонист тӯбро бигираду ба дарвоза бизанад. хуб тавсияҳою раҳнамоиҳою ва ҳама кору бори Зайниддин Раҳимов дар қисми дуюм ҳоло аз бозии шогирдонаш барои мову шумо маълум хоҳад гашт. қоидаи бозӣ дар маркази майдон вайрон мешавад ва акнун ба ҳайати дастаи клуби марказии варзиши Артиш низ мо рӯ меорем дар ҳамин ҳолат. Шурухҷон Эшбутаев, Ҷерард Билонги Бакинде, Комрони Мирзохон, Бахтиёр Азимов, Шероз Шарипов, Муҳаммад Иқбол Давлатов, Жулиус Анани, Вайсиддин Сафаров, Муҳиддин Одилов, Абдухалил Боронов ва Ҷан Гатин. Сармураббии ин даста Шамсиддин Қосимов. ирсоли навбатӣ бозам ба дохили ҷаримагоҳ, тӯб дар дасти дарвозабон. ин дафъа Шуҳрат Элмуродов тӯбро бозам равон кард ба дохили ҷаримагоҳ ва дарвозабони дастаи клуби марказии варзиши Артиш ва пеш омаду тӯбро ба дасти худ гирифт. дар қисми якуми рақобат 2 гол дар иҷрои як бозингар буд. Абдухалил Боронов, бозингаре ки дар охирин пирӯзии дастаи клуби марказии варзиши Артиш низ ба задани гол даст ёфта буд. дар бозӣ бар муқобили Куктошу ба задани 2 гол даст ёфт, вале дар 2 бозӣ баъдӣ гол назад. дар бозӣ бо Хуҷанд гол назад ки онҷо бо ҳисоби 5-1 даста шикаст хӯрд. дар бозӣ бо Ҳосилот гол назад ки онҷо бозӣ 1-1 ба поён расид. қоидаи бозӣ вайрон мешавад бар муқобили Вайсиддин Сафаров. рӯи рост қоидаи бозиро дар ин ҳолат вайрон намуд. Аквае Бортей, бозингари шумораи 55. Сафаров паси ӯ на он қадар хуб, вале ба ҳар ҳол тӯб дар ихтиёри бозингарони клуби марказии варзиши Артиш аст. агар қисмати аввалро мо ба хотир биёрем, хуб нимаи якум қариб ки баробар шурӯъ шуд ва ҳатто 1-2 кӯшишҳои хуби бозингарони Регарта Дазро мо дар оғоз дидем. махсусан зарбаи задаи Саид Мухтор Азимовро ки барои дарвозабон қариб буд мушкили пеш меовард. баъдан як имконияти олии дигар барои Фримпонг ки ӯ ҳам аз фурсати худ истифода набурда буд. аксулҳуҷуми навбатӣ дар иҷрои бозингарони клуби марказии варзиши Артиш. фурсат барои задани зарба, тӯб аллакай дар ҷаримагоҳ, пас ба марказиён зарба зада мешавад, аммо зарбаи Муҳиддин Одиловро баргардонид дифоъгар. дар дохили ҷаримагоҳ аз пой меафтад Муҳиддин Одилов ва аммо бозии бисёр дағал дар иҷрои Жозеф Феумба. дар ин миён капитани дастаи Регарта Даз Бахтиёр Қаландаров осеб гирифтааст. Шамсиддин Қосимов нигарон аст ки довар чаро таваҷҷӯҳ накард ба ҳолати чанд лаҳза пештар ба миён омада. ҳолате ки
با احتمال زیاد ژوزف اون با قاعده بازی رو ویران کرده بود. اینجا ببینید با کی برخورد و با زمین افتاد بختیار قلندرов. به هر حال ما قرار نهایی رو چند لحظه بعدتر خواهیم فهمید و در این میان وار هم هست. در اجرای وار یادآور میشیم که سیاد جان زینالدینوف یک از بهترین داوران کشور هست. داوری اساسی در اجرای وار از او است و در مرکز میدان باشد گلمراد سعدالله است. داور این دو نفر باور دارم که خب به قرار درست خواهند آمد در یک جایی بعد دیدن این وضعیت از وار و من بعد مشورت با هم دیگر. برای حالا باید در این میان اساساً با بختیار قلندرов کمک کرده شود با کاپیتان دسته رگارتاداز. پیش از همه سلامتی بازیکن مهم است و در این میان ما فرصت داریم که اکنون به هیئت‌های احتیاطی توجه کنیم، مخصوصا به هیئت احتیاطی رگارتاداز بینگریم. ابراهیم اسماعیلوف و قربانعلی بابویف دروازه‌بانان هستند در این دسته. حجاکبر رزاقов، یعقوب جان احمدов، جونسون اوپونگ، فیروز بوبیف، خورشید تیمور جورایف که در اکران‌های ما و شما قرار دارد، او فریدون دولتов، آزاد پنجیف و محسن عبدالغفارov. این بازیگران هیئت احتیاطی دسته رگارتاداز هستند. حالا کارگردان همچنان از پیشتر همین وضعیت رو برای ما، یعنی نقطه‌اش هیئت احتیاطی دسته رگارتاداز رو نشان داد. اکنون باشد ما صحنه تکراری آن حالتی را می‌بینیم که قاعده بازی ویران شد بر مقابل محیدین عادیلov. ولی خب این لحظه هنوز در کنار میماند و اولین درجه باید با بختیار قلندرов کمک کنند. دستی او بسته می شود اکنون و با این حال او حتما کوشش میکند که رقابت رو ادامه بدهد. بازی ادامه می‌یابد. کسی رو از پا نافتانیده است، کسی بر مقابل کسی قاعده بازی رو ویران نکرده است و در زبان دسته رگارتاداز добро با بازی در آورد. حالا هجومی رگارتاداز رو می‌بینیم. شرف صالحov پاسی و با کنار هجومی ادامه می‌یابد. اینجا شهرت دلمرادov مجبور شد که توپ رو واقعی برگرداند و یک ارسال دیگر در لحظه آخر توپ با خودی پای دیفاگری رگارتاداز قاسم عثمان برخورد، بعدا از میدان بیرون شد و خب اینجا ضربه کنجی هم نیست. اکنون با هیئت احتیاطی کلوب مرکزی ورزشی ارتش نیز یک نظر میاندازیم با دسته مهمان در بازی امروزه. خب محمد علی حسنی‌دین محمد علی نخترش دروازه‌بان است، عظیم جان یونس‌زاده، عبدالله شریپov، سهیل مولویف، سلطان سلطانov، سید علی ابراهیم زاده، میسر میرزاєв، رستم دولتov، جونیبک شریپov و اوریون مهر خالق زاده. این بازیگران هیئت ذخیروی کلوب مرکزی ورزشی ارتش در بازی امروز هستند و شمس‌الدین قاسمov در فرصت مناسب هر کی را که لازم بداند حتما به بازی وارد خواهد کرد. افساید بوده است در رفته این هجوم. عبدالخلیل برونov کمی پیشتر از بختیار قلندرov موقع گرفته بوده است. ضربه نوبتی اشبوتایف اوت با فایده رگارتاداز. تمیرov اومده است که توپ را از اوت به بازی درآورد. هجوم نوبتی دسته رگارتاداز برطرف کرده می شود این حالت.
абдухалил Буронов бисёр хуб тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дошт ва идома меёбад акнун ҳамаи навбатии дастаи клуби марказии варзиши Артиш. Пас ҷониби ҷаримагоҳи Регартадас каме сахттар буд, тӯби равон кардаи Ҷангатен бо суръаттар буд ва Абдухалил Буронов дар ин ҳолат ба тӯб расида натавонист. аз хати дифоъ ба ҳуҷум хоҳад рафт тими Регартадас. дар қисми дуюми рақобат Саид Мухтор Азимов хеле кам ба чашм расида истодааст. Бозингаре ки дар нимаи аввал ду ҳолати наздик ба гол ромаз худи ӯ ба танҳоӣ ба миён оварда буд бо ду зарбаи хавфнокаш. ҳуҷуми навбатии Регартадас имконият буд барои идома додани ҳамла ва ҳоло акнун зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозингарони мизбон ба миён меояд. Ҷираф тӯбро аз майдон берун карда зарамон ҳолат. Шараф Солиев партоби ӯ ба ҷаримагоҳ. Бахтиёр Қаландаров боз як ирсоли дигар. ҳамқи задани зарба дода намешавад ба бозингарони Регартадас. Саид Мухтор Азимов тӯб аз пои бозингари клуби марказии варзиши Артиш аз майдон берун шудааст. Элмуродов тӯбро аз ба бозӣ медарорад. Шерзод Маҳмадиев муваффақ намешавад дар нигоҳ доштани тӯб. Вайсиддин Сафаров ҳуҷуми навбати дасташро идома медиҳад. Паси ӯ ба канор идома меёбад ҳуҷуми клуби марказии варзиши Артиш. Шероз Шарипов пас ба марказ. Жулиус тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дошта тавонист. баъдан паси ӯ ба Муҳиддин Одилов. Муҳиддин дар хати ҷаримагоҳ зарба ҷониби дарвозаи Регартадас. Жулиус хеле пойҳои тез суръат дорад ин бозингар, дар ҳоле ки бозингарони дигар дар фикри чӣ кор кардан ҳастанд, ӯ дарҳол пои худро ҷониби тӯб равон мекунад ва корро тамом. тӯб дар майдон нигоҳ дошта намешавад. боз як тӯбравои дигар дар иҷрои бозингарони Регартадас буд, вале ин дафъа офсайд. Шерзод Маҳмадиев хато пас медиҳад дар ҳамин вазъият ҷониби Шараф Солиев. санаи такрорро мебинем, бале дар ҳолати офсайд дар лаҳзаи аввал қарор дошт Шараф Солиев, вале чанд лаҳза баъдтар мо дидем ки Ҷерард бо ӯ баробар шуд. хулоса кӯмакдовар офсайд гуфт, довари марказ садоштаи худро баланд кард ва он ҳолат комилан аз байн рафт. Бахтиёр Қаландаров, Саид Мухтор Азимов, Шерзод Маҳмадиев пас ба канор. Темиров тӯбро ба ақиб бармегардонад. ёдовар мешавем ки бозӣ байни дастаҳои Регартадас ва клуби марказии варзиши Артиш ин 61-умин бозӣ аст дар таърихи рақобатҳои байни худии ин ду даста. яъне ин ду тим дар гузашта байни ҳам бозиҳои хеле зиёд доир карданд. 60 бозӣ. медонед ғалабаи бузургтарини клуби марказии варзиши Артиш дар таърих бар муқобили Регартадас ин бо ҳисоби 5-1 буд. аммо Регартадас бо ҳисоби аз ҳама бузург бо ҳисоби 8-0 клуби марказии варзиши Артишро шикаст додааст ва ин бозӣ соли 2008 буд. соли 2008 8 гол ба дарвозаи клуби марказии варзиши Артиш зада буд Регартадас дар ҳамин варзишгоҳ. ва бо ҳисоби 5-1 бошад дар даври 11-уми Лигаи Олӣ соли 2020 клуби марказии варзиши Артиш Регартадасро шикаст дода буд. он ҷо
Нудирбек ба задани ду гол аз ҳайати клуби марказии варзиши артиш даст ёфта буд. Шамсиддин Қосимов сармураббии кунунии клуби марказии варзиши артиш ки он замон бозингари дастаи мазкур буд амаги 4 сол пеш яке аз голҳоро зада буд. Хуб, Ғафоров ва Сулаймонов ба задани голҳои дигар даст ёфта буданд дар ҳамон бозӣ. қоидаи бозӣ дар маркази майдон вайрон мегардад бар муқобили Вайсиддин Сафаров. осеб дидаст Музингар. Аквае борте худе бозиро вайрон кард. Джерард. Паси Вайсиддин Сафаров ба дарвозабон. Ишбутаев. Зарбаи ӯ. Аквае ин дафъа аз павтон намешавад. ва муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон гардид. дарҳол тӯб ба бозӣ дароварда шуд ва Бахтиёр Қаландаров дар ин вазъият тӯбро ба бозӣ даровард. Саидмухтор Азимов пас дод ба Темиров. бозигарони дигар Тадас ба ҳуҷум хоҳанд рафт. ҳуҷуми ин даста бенатиҷа буд. Жулиус кӯшиш мекунад барои гирифтани тӯб, аммо дар рақобат бо Жозеф Феон ба муваффақ намегардад. Аквае тӯбро аз даст дод ва аз пой афтид. аксолҳуҷуми навбатии клуби марказии варзиши артишро мебинем ки аз тариқи марказ идома меёбад. Абдухалил Боронов бо мушкилӣ тӯбро дар ихтиёри дастааш нигоҳ дошт. паси Ҷерард ба канор. Муҳиддин Одилов пас ба дарвозабон. зарбаи ӯ дақиқаи 62-уми рақобат идома дорад. ҳисоб 0-2 ба фоидаи дастаи клуби марказии варзиши артиш аст. Саидмухтор Азимов пас ба канор. Элмуродов 4 нафар ӯро иҳота кардан дар ҳамон вазъият. Шараф Солеев дар ҷаримагоҳ кӯшиши ӯ дар рақобат бо Ҷерард барои нигоҳ доштани тӯб, вале дар ҳолати офсайд қарор доштааст Солеев дар ҳамон лаҳза. бозигарони клуби марказии варзиши артиш Вайсиддин Сафаров ирсоли баланд ё дар нимаи дуюмин яке аз камтарин ҳамлаҳои бозигарони меҳмон буд. дар қисми аввал албатта ҳуҷумҳои клуби марказии варзиши артиш ҳам хуб буданд ва ҳам то ҷои хеле зиёд. ҳоло дар қисми дуюм мо камтар ин чизро мебинем. ба Вайсиддин Сафаров духтур боз ҳам кӯмак мекунад дар канори майдон ва ӯ дарҳол бармегардад ба бозӣ. ҳоло дар сурати лозим шудан Шамсиддин Қосимов ҳатман метавонад ки аз ҳайати эҳтиётии дастааш бозигаронро ба майдон барорад. ҳуҷуми навбатиро мебинем. Жулиус бо тӯб. паси ӯ то ба ҳамдастаи худ нарафт ва Бахтиёр Қаландаров тӯбро ба дастааш баргардон дар ҳамон вазъият. Шараф Солеев. Ҷерард бар муқобили ӯ қарор дорад. аут. вазъияти эҳтиётӣ Регат Тадас бозингарон омода шудан барои ба майдон баромадан. Давлатов ҳоло осеб дидааст ва дар ин миён тағйиротҳо ба миён меоянд. акнун Саидмухтор Азимов аз бозӣ гирифта мешавад. таҳти шумораи 10 Фирӯз Бобиев ба майдон омад. боз тағйироти дигар ҳам аст. Шерзод Маҳмадиев аз майдон гирифта мешавад ҳамчунин ва ба ҷои Шерзод Маҳмадиев ба майдон бозигари шумораи 20 Озод Панҷиев мебарад. Шараф Солеев аз бозӣ гирифта мешавад. ба ҷои ӯ бозигари шумораи 11 Фаридун Давлатов ба майдон мебаранд. се тағйирот. се бозингарро як бора иваз мекунад. ҳоло сармураббии дастаи Регар Тадас
دسته‌های منتخب نورسی تو همراه مرحله خوبی برای راه یافتن به جام 2025 جریان دارد. حرکت ملی نورسان هجومی دیگر است. ممکن برای زدن ضربه و جرارد این نوبت مشکل رو کمی هم باشد برطرف کرد. حالا بازیگران نو از ذخیره به میدان آمده اینجا فشار را زیادتر میکنند. چون نوبتی رگارت است. زندین رحیموف یک بار سه بازیگر رو ایواز کرد. این هم به خاطری که خوب چیزی در بازی ایواز شود امکانیت ها به میان آورده شود و بازیگران برای زدن گل بازی کنند. وایسیدین سفارف نتوانست نوبت را برطرف کرده. المرادف در داخل جریمه‌گاه با توپ در رقابت با جرارد او توپ را از دست داد. اختیار قلندرف پاسی او و در حالت مشکل قرار گرفت در این لحظه اکوای بورتی و رولو هم توپ را در اختیار خود بعدا نگه داشت. باز یک کوشش دیگری تیمیروف ارسال نوبتی در اجرای او فرصت برای زدن ضربه دادن هم شود. جان گاتن از بین دو نفر گذشت. پاسی او با کناری راست سرعت افزایی وایسیدین سفارف کمی سخت‌تر پاس میدهد در این وضعیت. جان گاتن حالا قاعده بازی ویران نشده است. سفارف پاسی او ادامه می‌یابد هجوم نوبتی کلوب مرکزی ورزشی ارتش و با سرعت بلند اکنون در حالت خیلی خوب قرار دارد بازیگران این تیم پاس به داخل جریمه‌گاه اما توپ از میدان از طرف تیمیروف زده بیرون کرده می‌شود. تیمیروف دستش را نجات داد وگرنه عبدالخلیل بارانوف یا یکی از بازیگران دیگری کلوب مرکزی ورزشی ارتش برای زدن ضربه شانس پیدا می‌کردند. این دو نفر در جریمه‌گاه الکی قرار داشتند. ضربه کنچی با فایده بازیگرانی کلوب مرکزی ورزشی ارتش. حالا قربانی میرزاخان میخواست اینجا ضربه اجرا کند اما او موفق نشد. قدم رکنی در مرکز میدان. پس از چند لحظه توپ دوباره با بازی آورده می شود. تو با بازی آورده شد. پس باقی باز هم خیلی بازی ویران می‌شود و باز هم بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش یک امکاناتی دیگر در دقیقه 70 پیدا می‌کنند. این دفعه شماره بازیگرانی که در جریمه‌گاه رگارت هستند بیشتر به چشم می‌رسند.
Вайсидин Сафаров. аз ин ҷо зарба задан яст чӣ кор кардааст? На, танҳо партоб мешавад ба дохили ҷаримагоҳ. Бахтиёр Қаландаров аввалин шуда ба тӯб мерасад. дар ҳамин вазъият Сафаров дубора тӯбро мерабояд. паси ӯ ба канори чап, аммо муваффақ нашуд ва акнун ба ҳуҷум мераванд бозингарони Регарта Даст. фоидавайронкунии рӯйрост дар маркази майдон аз тарафи Одилов ва доварам рӯйрост ба ӯ корти зард хоҳад дод. ҳоло ба кӯмаки духтурон ҳатто ниёз дорад бозингари дастаи меҳмон. духтури даста ишора мекунад ки иваз кунам бояд Муҳиддин Одиловро. инҷо шояд ӯ ҳатто қоидаи бозиро вайрон кардан намехост, аммо пои ӯ лағжи. Не, бархурди сахт буд ва баъдан бозингар пояш лағ бардошт. бар ҳол Шамсиддин Қосимов акнун ба фикри иваз кардани бозингар мешавад. аз ҳайати эҳтиётӣ Регарта Даст низ ҳоло бозингар ба майдон хоҳад омад. Муҳиддин Одилов анихарашин Вайсидин Сафаров буд ки тӯбро гирифта натавонист. ҳоло Муҳиддин Одилов ба бозӣ баргаштааст. худаш бозиро идома дода истодааст. бозингарони ваз мешаванд. акнун Фримпонг аз бозӣ гирифта мешавад ва Абдуғафоров ба ҷои ӯ ба майдон мебарояд. таҳти шумораи 77 Муҳсин Абдуғафоров ва ҳамчунин бозингари шумораи 34 ҳоло вориди майдон мешавад Ҷонсон Опунг ва ӯ ба ҷои Шӯҳрат Элмуродов таҳти шумораи 14 ба майдон баромадааст. аллакай ва бозӣ карда истодааст. Зайниддин Раҳимов тағйиротҳоро як анҷом додааст. дар ҳайати дастаи клуби марказии варзиши Артиш ҳам тағйирот шуд. ин нахустин тағйирот аст. Муҳиддин Одилов аз бозӣ гирифта мешавад. рақами 11 ба ҷои рақами 22 ба майдон мебарояд Ҷонибек Шарипов. дақиқа 74 рақобат. ҳисоб ҳанӯз 2-0 аст. ба фоидаи клуби марказии варзиши Артиш. Ҷонсон Аквае ин борт Аквае буд, бале. Муҳиддин Одилов ки чанд лаҳза пештар аз бозӣ гирифта шуд дар ҳайати дастаи клуби марказии варзиши Артиш имрӯз бисёр хуб бозӣ кард. Ҷонсон то охир муборизаро идома дод барои нигаҳ доштани тӯб, вале ӯ дар ҳолати офсайд будааст. Обиев тӯбро аз ба бозӣ медарорад. то бозингарони Регарта Даст.
برطرف شد. باز هم جولیوسی با سرعت توپ رو برگرداند به کلوب مرکزی ورزشی ارتش. هجومی نوبتی رو می‌بینیم، نوبتی خیلی خطرناک برای بازیکنان رگارتا است. عبدالخلیل بارانوف خطریک، نه ضربه او رو برمیگرداند دروازه‌بان. قریب بود که عبدالخلیل بارانوف گل سوم خود را در بازی امروز هم زده، اما این دفعه پانی مانوئل برمیگرداند ضربه زده او را. فیصلین سفارов پاس می‌دهد به عبدالخلیل. عبدالخلیل بارانوف هم در حال قرار داشت که ژوزف فیوم میتوانست با او فشار بیارد، به این خاطر تصمیم گرفت در اولین رسش خود ضربه بزند و توپ راست جانب دستانی دروازه‌بان هم رفت. از کنج میدان اکنون توپ رو بازیکن دیگر با بازی خواهد درآورد، نه اینکه وسیلین سفارov. حالا جانب یک با توپ قرار دارد، حرکتی او فرصت برای زدن ضربه با پای چپ و ضربه هم زد این بازیکن. ضربه زده جانب یک شریپوف برگردانده شد و باز یک ضربه کنجی دیگر. دقیقه 77 رقابت ادامه دارد. بازیکنان رگارتا از معلوم است که امروز زحمت زیاد کشیدند، ولی هنوز این زحمت ها کافی نیست که آنها به پیروزی برسند. شریپوف پاسی زمینی از کنج میدان. آغاز یک سال حمله دسته رگارتا است. هجوم با سرعت بلند ادامه خواهد یافت. جانسون روی او با جرارد از دو نفر میگذرد. جولیوس را هم فریب میدهد، پس به کنار راست. جانسون ضربه نوبتی و برطرف شد آن حالت. محسن عبدالغفاروف قاعده بازی ویران میگردد. بله، در این حالت بازیگر شماره 6 شیراز شریپوف قاعده بازی را ویران کرده است. اکنون وضعیت استانداردی با فایده شاگردان زینالدین رحیموف. زیدان توجیک. زینالدین رحیموف این محض آن متخصصی است که دستپرورانی او در جام آسیا تا فینال رفتن. البته در جام آسیا سال 2018 وقتی که بازی ها در مالایزیا برگزار می شدن، بچه های تا 16 ساله پرتاب جریمه‌گاه توپ از میدان بیرون کرده می شود و ضربه کنجی به فایده رگارتا است. بعدا سال آینده آنها در چمپیونات جهان شرکت کردند بین جوانان تا 19 ساله. و بعد از آن ما زینالدین رحیموف را دیگر در دسته‌های موفق کمتر می‌دیدیم و او برای رگارتا آمد با این تیم و کارهای بزرگ را انجام دادن است. البته بازی دسته خیلی فرق کننده است پس از آمدن زینالدین رحیموف، مخصوصا به دست آوردن جام تاجیکستان یکی از دستاوردهایی است که معنای آن را دارد دسته رو به رشد است و در راه درست کار و فعالیت این متخصص ادامه دارد. هجوم نوبتی جانب شریپوف، پس زمینی در اجرای او قریب بود که توپ از پای دفاعگر رگارتا دست به دروازه دسته شهر ترسونزاده وارد می‌گردید. به هر حال در لحظه آخر دفاعگر توپ را از میدان بیرون کرد. جانب شریپوف با سرعت بلند توپ را روانه نمود به داخل جریمه‌گاه. عبدالخلیل بارانوف هم انتظاری توپ بود و تغییرات نوبتی در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. عبدالخلیل بارانوف قهرمان اساسی بازی امروزه، مؤلف 2 گل از میدان گرفته می شود تحت شماره 44 و به جای بازیگر شماره 18 عبدالله شریپوف با میدان دفاعگر با بازی می آورد. الله شمس‌الدین قاسموف، وسیلین سفارov حالا از کنار میتواند توپ را ارسال کند. بازیگزاری نوبتی بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش. فرصت برای زدن ضربه و چگونه برمیگرداند، چگونه توپ را برمیگرداند در این حالت پانی مانوئل دروازه‌بان رگارتا دست. با احتمال زیاد افساید هم بود اونجا. صحنه تکرار رو میبینیم. بله، کاپیتان دسته کامران میرزاخان از حالت افساید با بازی وارد شد. به هر حال بازی خیلی زیبا بود، با قفس سینه پاس داد، هم دسته او ضربه خوب زد، دروازه‌بان توپ رو برگرداند. همین فوتبال است، اگر زیبایی همین است. هرچند افساید هم بود ولی ما این رو دیدیم. باز یک حمله دیگر در اجرای بازیگران رگارتا است. توپ از میدان زده بیرون کرده می شود و یکی از بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش حالا دیگر حرکت کردن رو از یاد برآورده است. او در زمین خوب است. این جنگاتن است. اینجا برخوردی او با اوزود پنجیف بود که بعد از آن نوسب گرفت بازیگری مسکو.
گروهی مخصوص میآیند برای از میدان بیرون کردن بازیگری دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. در همین حال دوستان عزیز نه جنگاتم با پای خود از میدان بیرون خواهد شد. شده دوم رقابت ادامه دارد. حساب همون به تغییر است. آنچه که در نیمه اول بود همون باقی مانده است و بازیگران دسته رگارتا دست برای زدن گل عاجزند تا دقیقه 82 رقابت. اوت با فایده رگارتا دست بود. جانسون توپ رو در میدان نگاه داشته نتوانست و ضربه کنجی با فایده بازیگران رگارتا دست. آزاد پنجیف ضربه از کنجی میدان. جانبک شریپوف این حالت رو میخواست برطرف کند، موفق نشد و اکنون اوت. هجوم نوبتی رگارتا دست. یک گرسول دیگر باز هم از کنار می شود. در این وضعیت فکر میکنم نه لکه پس برخیب شد. خود بازی ویران نگردیده است. هجوم نوبتی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش با سرعت بلند آغاز می شود. پنجیف پاسی با کنار. در این حالت فریدون دولتوف نیز هجومی دستش رو ادامه داد و توپ در مرکز جریمه‌گاه کلوب مرکزی ورزش ارتش. جولیوس رسولی با کناری چپ. سرعت افزای جنگاتن با میدان آمد است موزینگر. رقابتی او با بختیار قلندرов. توپ به دست بختیار قلندرов رسید و داور هم صدای اشتکی خود را بلند میکند. مایسیدین سفارov در نزد توپ قرار میگیرد و اکنون بازی ادامه می‌یابد. پس باقی بازیگر سال دیگر حالا باشد در روزبانی دسته رگارتا دست توپ رو با باز می‌دارد. رقابت در قسمت میدانی کلوب مرکزی ورزش ارتش ادامه دارد. مثال با داخل جریمه‌گاه فریدون دولتوف باز هم نتوانست و ضربه کنجی با فایده تیم رگارتا دست. حالا فریدون دولتوف در کنار ما و شما است. بازیگری که در قسم دوم با میدان آمده است و ضربه کنجی رو باشد در این حالت فیروز بوبیف اجرا خواهد کرد. پرتابی از کنج میدان و توپ در دروازه کلوب مرکزی ورزش ارتش در دقیقه 85 دیدار. 1-2 میشود حساب. گل خودکار بود در همین حالت. بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش به دروازه دسته خود گل زد. بازیگر شماره 6 شیراز شریپوف شیراز شریپوف بود که کاپیتان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در این حالت که به دروازه دسته خود گل زد. کورگردان شریپوف رو با ما اشاره میکند و در این میان کاپیتان هم از پای افتیده است. صحنه تکرار رو میبینیم.
توپ با دست شیروز برخورد و بعد دروازه وارد کردیم. با دلی بازیگران رگارتاداز و با دلی مخلصان این تیم حالا یک امید پا برگشت که این تیم میتواند در بازی امروز کامبک کند. فقط یک گل دیگر باقی مانده است تا اینکه حساب برابر شود. فردین давлатов то درست قبول کرده نتوانست. حالا فردین давлатов حمله نوبتی رگارتاداز روی ادامه میدهد. پاسی با مرکز آزاد پنجیف توپ را از دست داد. ژولیوس با سرعت بلند اکنون هجوم جوابی دستش را آغاز میکند. اسیدین سفرов آماده است که کمک کند به ژولیوس. پاسی با مرکز میدان شیروز اشتباه نوبتی و الکی در 2 دقیقه 2 اشتباه میکند این بازیگر. تیمیروف پاس به کنار محسن عبدالغفارov. اوت و فایده رگارتاداز. فشار میارن بازیگران میزبان در لحظه های اخیر برای از باخت رها شدن. عبدالغفارov توپ را از بازی در آورد. جانسون دیگر بار میتواند توپ را در اختیار خود نگه دارد این بازیگر و اکنون قاعده بازی ویران شد. ضربه چقدر سخت هم بود. دروازه‌بان برگرداند این ضربه را. آیا اونجا قاعده بازی ویران شد یا نه؟ من فکر کردم که گلمراد سعدالله دوباره بازی صداش خود را بلند میکنه در اون وضعیت، اما نه. باز یک از بازیگران دیگر از پای میافتد و این دفعه گروه مخصوص دعوت کرده میشوند برای از میدان بیرون کردن بازیگری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. چی شد؟ اینجا ضربه اجرا شد و بازیگر شماره 66 محمد اقبال давлатов از پای افتید. حالا اینجا با خنده او را از میدان بیرون میکنند. فریمپونگ در اکران ما و شما است. حمله‌گر رگارتاداز بازیگری که در قسم اول با دروازه خالی کلوب مرکزی ورزشی ارتش گل زدن نتوانسته بود و یکی از بهترین امکانیت‌ها را از دست داد در بازی امروز. جونیبک شریفov پرتابی و بعد داخل جریمه گاه. این دفعه بازیگری دسته رگارتاداز از پای افتیده است و این اسیلبک تیمیروف است. دوستان عزیز بازیگر شماره 66. ببینید پیراهن‌های بازیگران چگونه اند امروز. البته بعد از بریدن باران که خیلی طولانی هم بود، مدت یک شبانه روز قریب که باران بود، البته در هوای آفتابی بازی کردن حلاوت بخش از گوارا است، اما از طرف دیگر چمنزار و تر بودن میدان رفتی بازی را برای دسته ها مشکل کرد. آخرین دقیقه وقت اساسی بازی دسته های رگارتاداز و کلوب مرکزی ورزشی ارتش حالا شروع می شود. اکنون توجه میکنیم به حالتی به میان آمده. وضعیت استانداردی برای بازیگران رگارتاداز. پرتاب جریمه گاه. پاس کاملا باقی. فیون با جوزف. بوبیف. حالا وقت اساسی با پایان رسید.
دوار 8 دقیقه دیگر اعلام میکند با بازی دست رگارت داز و کلوب مرکزی ورزش ارتش و این 8 دقیقه وقتی خیلی زیاد هم هست برای یک گل نه تا برای 2 گل بسنده است. اگر دسته که تصمیم زدن گل داشته باشه در این 8 دقیقه این کارو کرده میتوانند. با تو بازیگران کلوب مرکزی ورزشی انختارش کلوب مرکزی ورزشی ارتش بله در حمله قرار دارند. آنها حالت خیلی خطرناک جولیوس با توپ دروازه‌بان از پای میافتد ضربه و توپ در داخل دروازه دسته رگارتاداز 1-3 بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش حساب رو تغییر دادن در این حالت در دقیقه اول اضافه کرده دوبار. حالا اگر 7 دقیقه دیگر باقی مونده باشد پس در 7 دقیقه باز امکانی زدن 2 گل دیگر هست. این رو برای ما بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش گفتن. در 1 دقیقه اضافه کرده اونها 1 گل زدن. در دو مچی از احتیاطی کلوب مرکزی ورزش ارتش حالا شمس‌الدین قاسمov 2 نفر آماده کرده است برای به میدان برآمدن. اینجا با یاور خود با فایز دولتوف مشورت میکند و پس از گل سیومی دستپروران خود این بازیگر این مربی حالا بازیگر دیگر رو با میدان میآورد. نه اینکه خب از اینجان یونس زاده و یا سهیل مولویف رو بلکه بازیگر دیگر حالا با احتمال زیاد با میدان میآورد. قالی بازی بران میشود در نیمه میدانی کلوب مرکزی ورزشی ارتش. پرتاب با کناری چپ آزاد پنجیف گزارشی او رو میبینیم از شیراز. پرتاب نوبتی و ضربه کنجی نه توپ از میدان بیرون نمیشود. در این وضعیت جرارد خوب بازی کرد و این حالت رو خب برطرف نمود. تغییرات در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش و میان میآید. بازیگر شماره 6 حالا ترک میدان میکند شیراز و بازیگر شماره 7 عظیمجان یونس زاده به میدان میآید. باز یک تغییرات دیگر این دفعه کی از بازی گرفته می شود؟ تحت شماره 10 جرارد فکر میکنم ترک میدان کرد. نه خب بازیگر شماره 66 دولتوف از بازی گرفته شده است و بازیگر رقمی 2 مولویف بازی رو ادامه خواهد داد. باز تغییرات سوم هم هست در این میان. تحت رقمی 28 انانی جولیوس مؤلف گل سوم از بازی گرفته می شود و تحت رقمی 63 به جای او به میدان میآید سیدعلی ابراهیم زاده. رقابت ادامه می‌یابد در جریمه‌گاه کلوب مرکزی ورزش ارتش. آزاد پنجیف یونس زاده توپ را از میدان زده بیرون کرد. در این حالت دقیقه 4 اضافه کرده دوباره علاقه ادامه دارد. پرتاب از اوت با جریمه‌گاه آزاد پنجیف پس با مرکز فریدون دولتوف پرتاب داخل جریمه‌گاه و توپ از میدان بیرون می شود. آخرین بار وقتی که دسته‌های رگارتاداز و کلوب مرکزی ورزش ارتش با هم بازی کرده بودند 1 ایول بود بازی دور 9 لیگ عالی در همین موسم. میدونید آن رقابت با حساب 3-1 در شهر دوشنبه به پایان رسیده بود. یعنی کلوب مرکزی ورزش ارتش در آن بازی هم با حساب 3-1 پیروزی به دست آورده بود. جان گاتن و اسیدین سفارов و محیدین عدیلوف با زدن گل ها از هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش دست یافته بودند در آن رقابت و نهایت هم آن بازی با حساب 3-1 به پایان رسیده بود. حالا اکنون این بازی هم با حساب 3-1 جریان دارد و آخرین بار دسته رگارتاداز بر مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش سال 2019 بود که پیروز گردیده بود. سال 2019 در دور ابداعان با حساب 2-1 در همین ورزشگاه شکست داده بود رقیب خود کلوب مرکزی ورزش ارتش را. بابیف پس زمینی در اجرای او آزاد پنجیف باز یک پرتاب دیگری بلندی او با جریمه‌گاه ضربه با سر فریدون ضربه زد اما ضربه زده او رو برگردان در همان حالت دروازه‌بان جان گاتن
сурат афзои навбатӣ дар иҷрои бозингарони клуби марказии варзиши Артиш ва аксул ҳуҷумро мебинем. қоидаи бозӣ вайрон мегардад. бале инҷо Фаридун Давлатов қоидаи бозиро вайрон кард ва довар ба ӯ корти зард ҳам дод барои ин қоида вайронкунӣ. ҳоло ин қоида вайронкунӣ ба фоидаи бозингарони клуби марказии варзиши Артиш шуд. онҳо вақтро кашол медиҳанд. зарбаи задаи Фаридун Давлатовро мебинем ки чӣ гуна хавфнок буд ва тӯб рост ҷониби дарвозабон рафт. дақиқаи шашум илова кардаи довар ҳам ба поёни худ наздик аст. танҳо 2 дақиқаи дигар дар пеш боқӣ мемонад. Абдулғафоров тӯбро дар ихтиёри ҳамдастаҳои худ нигаҳ дошт. пас ба марказ Озод Панҷиев наметавонад ба тӯб расида. Ҷерард инҷо пеширои ӯро гирифт ва тӯбро аз майдон зада берун мекунад. як имконияти дигар барои бозингарони Регарта даст ва дар дақиқаи 97 Ҷонсон зарба мезанад. тӯб ба дарвозаи клуби марказии варзиши Артиш ҳам ворид гардид. исол 2-3. بیشتر از 1 دقیقه دیگر ҳоло дастаҳо фурсат доранд. Регарта даст зарҳо ба мавқеи худ бармегардад ва барои задани голи сеюми худ муборизаро идома медиҳанд бозингарони ин тим. саҳнаи такрорро бубинед. тӯби дуюм дар майдон буд. бозингар аз дар ҳоле зарба зад ки хуб тӯби дуюм аз майдон берун нашуда буд. фикр мекунам агар вар ин чизро бисанҷад пас шояд гол ҳисоб карда нашавад. ҳарҳол як голи зебое зад бозингари дастаи Регарта дар ин ҳолат. гол ҳисобида мешавад. бозӣ идома меёбад. охирин дақиқа илова кардаи довар ҳоло шурӯъ шуда ва ҷараён дорад. ҳисоб 2-3. пас ба Пани Мануел дарвозабони дастаи Регарта даст. рақобат дар қисмати майдони Регарта даст. бозингарони мизбон барои рафтан ба ҳамла мубориза мебаранд. Вайсиддин Сафаров паси ӯ ба канори чапи хати ҳуҷум. идомаи ҳамлаи дастаи клуби марказии варзиши Артишро мебинем. Вайсиддин Сафаров ҷонибек Шарипов ҳамларо идома медиҳад. ҷонибек наздик мешавад ба ҷаримагоҳ. ирсоли ӯ ва зарбаи кунҷӣ. Асилбек Темиров ин ҳолатро бартараф кард. аллакай вақт илова кардаи довар ба поён расид ва шояд 1 дақиқаи дигар фурсат ҳам бидиҳад барои дастаҳо ба хотире ки дар танҳо вақт илова кардаи довар 2 гол зада шуд. ҳуҷуми навбатии клуби марказии варзиши Артиш. боз як зарбаи дигар. ин ҳолатро дифогари Регарта даст бартараф мекунад. Озод Панҷиев паси ӯ ба Ҷонсон. зарба ҷониби дарвозаи Регарта даст ва бо ҳамин садои шуда ки довари марказ Гулмуроди Саадулло баланд мешавад. бозии даври 20 лигаи олӣ, бозии марказӣ, бозии асосӣ бо ҳисоби 3-2 ба поён мерасад дар варзишгоҳи Талко Арена. мо ташаккур мегӯем ба дастаҳо барои нишон додани чунин як бозии зебо ва эдуар мешавем ки Абдухалил Боронов дар қисми аввал дар дақиқаи 11-37 ба задани голҳо даст ёфт. Шарипов аз ҳайати дастаи клуби марказии варзиши Артиш дар дақиқа 65 ба дарвозаи дастаи худ гол зад ва баъдан ба задани як голи дигар хуб аз ҳайати дастаи клуби марказии варзиши Артиш бозингари дигар Жулиус даст ёфт ва голи дуюми дастаи Регарта дастро бошад Ҷонсон зад. инҷо гузориши мустақими мо ба поён мерасад. ёдовар мешавем ки баъди ин бозӣ дастаи клуби марказии варзиши Артиш ба ҷои сеюм мебарояд. Регарта даст бошад дар ҷои шашум. Иномиддин Аҳмадзод бо ҷамъи ҳамкорон техника ин гузоришро барои шумо пешниҳод кардем. то дидорҳои дигар хайр.
دوستان گرامی و حاضرین ارجمند تاجیکستان 2024 برگزار گردید و دسته رگارتا تاجیکستان 2024 برگزار گردید و دسته رگارتا Roy Andal,